ngithi la ukhona unyanya fokofo ngeke ngizwe ngempatha ke mina baba. Iqiniso ngisazolumela, iqiniso ngisazolifela, iqiniso ngisazoliboshelwa mina. Kube ngaqali ngamvele makuthiwa ngifile iqiniso. Angekuphela noJesu wafa efela iqiniso. Yeah, ngeke kobe ngaqali ngama kuthiwa ngiboshiwe, ngiboshelwe iqiniso. Angithi noJesu vele waboshwa eboshelwe iqiniso. Futhi mina mangathiwa ngiboshelwe iqiniso, ngathi mangifika eDanyana ngavele ngifike ngisusa impathe embhedeni wami. Ngilale mina, ngafike ngisusa inyoni embhedeni wami ngilale mina. Nje ngithi ngiyafika inyoni iqedile embhedeni wami. Hayi ubabe phela ngoba nakho ngisemnyama. Ngise-Afrika. Kodwa inyoni ayimazi uBhaka. Bathi wathinta uBhaka udaba yini bafowethu. Ngithi mina lento yokuthi bengabe uzophumelwa zimali. Ulokhu uthi mayiphuma imali uzonika umuntu athi uzoyenza le mali yakhe phindaphindeke. Off ayikho lento. Makuphuma imali emsebenzini qala ibhizinisi ozolawula noma thatha imali zakho uyoinvesta. Lezi inyoni lezi baba ezabafundisa ezinye ezosigudlana ezinye zinamanga hlaza mfethu ezinye bafana zingakukhombisa ngisho umgede ngaphansi kolwandle zithi nakho imali la nakho ukhuluma idalwa zakho ungayilaleli yonto baba. Ama scammers lawo asuke ukuthatha imali yakho. Akekho umuntu ovumelekile mfethu ukukubiza imali ngento angekakwazi ukuyichaza aze adlule mfethu. Angiphathi bese yako 100,000 noma eyako 200,000 noma yako noma yako 1 million. Fokofo baba alikho iButternut elingabiza 1 million. Mawungalazi limalini iButternut hambe emakethe baba uyothi ucela iButternut lu 350 iButternut. Lu 350 masubiza omama abacroshayo uthi abacrosha uhlalo ngaphandle ukuze libukeke kahle ukucrosha u10 ukucrosha iButternut. So umuntu bese ethi ukudayisela iButternut ngo900,000 awuboni uyakudakela usigujana lapho, awuboni uyakudakela umprofeti lapho, awuboni uyakudakela lo nyanga eyiqola, awuboni uyakudakela umthandazi lapho. Akho Butternut baba kwathiwa 3 million, kwathiwa 6 million, kwathiwa 7 million. Ngiyacela futhi bafowethu uma ngabe nabantu bedlozi akenilaphe abantu ngeqiniso, akeniphrofethela abantu ngeqiniso fanani nezinyanga lezi ezisemakhaya ezingekho la ku social media bayaliphusha iqiniso labo bantu lapho. Ngicela njengamanje wena onesigubhu owasithenga kulosigujana owathenga kuyena dudu umfowethu wadlala iqole lembulo ekhaleni. Fuck off. Ayikho futhi into engathi angayisho lento ngoba kuyimanje abantu banenkinga when it comes to spirituality. Ugovernment akakakwazi ukuba protect ngenhlanhla konke kuthiwa i-freedom of speech. Freedom of speech. So manje nami I'm exercising my right to protect our people. To protect because nginkosi emhlabeni ngidodana emazulwini. I'm exercising my right to protect people. Ngelinye ilanga ngiyamthemba ugovernment iyoba khona indlela ayovikela ngayo abantu ukuthi bangaqolwa ama scammers aqashe ngedlozi angaqonywa angaqoma scammers aqashe ngethoko futhi ngathi bafana bami nigebengu unyanya mawunyanya nigebengu bafana bami. Nike befana bami uma ngabe kungithatha ukuthi lento engiyishoyo angisatshiswe fokofa ngisabi. Uma kungithatha ukuthi angiboshwe fokofa vele mina mangifika ngaphakathi eDanyana ngizosa impathe embhedeni wami ingene mina ngifike ngilala embhedeni wami. Kwaleke kufakela baba. Ngeke ngisabise mina ukuthi ngizothula engathi akunani ilungelo lokukhuluma sekumele ngithule ngithi cha thule vele sigodlweni asikho isigodlo othi bengabutolikelwa thiwa kumemeza igama lomuntu esigodlweni ngayichaza lento ngesikhathi ngangichaza le yanto izinyanga zonke zayididizela lapha eMoses Mabhida zithi khona umcimbi ozoba khona uhlonishwa inyanga ngathi ihlazo akonyanga engahlonishwa umfana omncane ozacile nje zize zishaya iconvoy inyanga zimemeze vote for me ezinye isolo zasusa abantu ko Cape Town zasusa abantu ezinye koGoli kwaze wasuka nabanye omama bashiya amadoda abo nga2 beza le Durban bezokhamisa nje lapha umcimbi ungekho washiya amadoda akho umuntu nga2 omunye washiya amadoda akhe no boyfriend nga3 omunye ezokhamisa lapha elokuzani eholo ababesele futhelwe kubona ekuthiwa ngangilaleliwe from the start. Lezi zinto engathathwa ngeenga baba angathathwa ngepolitiki ngenhlaka ngoba mina ngiyazi mina kwesami isigodlo
umuntu akabizwa ngegama ngayisho wasekuqaleni yonto umuntu ubizwa ngomoya esigodlweni ngoba kusuke kuvikelwa ukuthi ngelinye ilanga umuntu angathi mayisefuna ukuzikhava athi usibani ungithukile umuntu ubizwa ngomoya mase kuyachaza ukuthi umoya onenkani umoya olungile umoya onje umuntu ubizwa ngomoya esigodlweni uma ngabe mina ukuthi sengiphahlukile ngabiza igama lomuntu ngisuke sengishawe excitement yami kodwa ngokwesigodlo alibizwe igama lomuntu wena othi ubiza amagama abantu umprofeti fuseku namanga alibizwe igama lomuntu usuke kunabantu abakwenzela research lapho alibizwe igama lomuntu ba umprofeti kaNkulunkulu ayikho lento yenziwa yilabafana athi umuntu ngibona ulizi okwafa ayikho lento manga nawo ayikho lento athi umuntu ngibona ubhuti wakho washona igama lakho ubani usibo afusa ayikho lento leyo strictly esigodlweni uyavikela oqala bese unika umyalelo ukuthi umoya onje uqamba amanga ayikho lento eshiwo yilo moya yes akabize igama umuntu akushiwo ukuthi umbona inyanga usibani igama la isibongo cha ayishiwo lento mase ngiyisho ngegama mina ngisuke sengidlele excitement yami kodwa isigodlweni nje kube kwanqo and isigodlweni mina ngeke ngiyeke ukutshelwa ngoba ngizele lento emhlabeni kuvikela abantu ngisazotshelwa isigodlweni indaba and ngisazozidudula uma kuphoqa ukuthi mfowethu mase kusuka umprofeti noma kusuka ithwasa noma kusuka isangoma singibopha ngoba ngikhuluma iqiniso umehluko ngeke ngikhuluma iqiniso engalona ngoba ngisho inkantolo ayifuni ukuthi ukhuluma iqiniso elingaqinisekisiwe ngiyakwazi lo alifuni mawukhuluma iqiniso ithi inkantolo lumele iqiniso likhulumayo liqinisekise uma ikhona indlela veza ubufakazi mase ziye enkantolo so mangiye esigodlweni ke manje ngijole esigodlweni ngokuthatha ubufakazi ngoba kuthiwa umoya kodwa into engiyishilo baba isuke izokwenzeka now or later angikhuluma into engeke iziyenzeke mina bayangazi omama engangibatshela indaba zabo bayangazi obaba ziyangazi inyanga bayangazi ogobela bayangazi obani angikhuluma ihlobo into engekho ngomhla ka3 so besigcwele la and ngobe ngikhuluma into ezikhona zonke into ezikhona ngobe ngikhuluma into ezikhona zonke ngikhuluma into engekho mina uma ngabe mfethu thiwa uNkulunkulu uthwele lapho ngiyolwa ngize ngiphuka umlenze akekho uNkulunkulu othwele uma ngabe kuthiwa ama-albino ayanyamalala lapho bafowethu ngingalwa ngife mangifa fusek ngoba ngingaqali ngabe ukufa nginobaba washona mina owashona nginomama washona ngino-anti abashona nginomkhulu makumele iy'nyoni zithi zongibulala fusek zingamanje zingibulale one ngeke ngisabe lonto mina baba ngeke ngisabe kodwa ama-albino siyafana abantu njengami ayikho into ekuthiwa bona bayashona or bayanyamalala okusho ukuthi usuke uphumile esandleni uma udlalela kuma-albino usukuphumile esandleni mawudlalela abantu besifazane kumele thina sibanakelele because abantu besifazane thina bathembela thina for protection ifuna wazi mfowethu uma unomuntu wakho wesifazane vele uma nomuntu wesifazane uyingqinamba umuntu wesifazane ukuthi ube naye ngoba yindaba umqondo wakhe ucabanga bese uyadindwa bese uyala wena ndoda ufuna ukwazi ukummela umuntu wakho ungaziboni sewuphikisana umuntu wakho khona wrong kuwena ndoda nawe lapho umuntu wesifazane wakho nje baba ufana nje negolide onika uNkulunkulu kodwa ufuna unakekele elisayo othi igolide ukweyisa komuntu wesifazane baba kuyingqinamba endodeni mawukwazi ukubekezela umuntu wesifazane wakhe eyisa baba ungambeka amabala umbekezelele eyisa umuntu wesifazane lapho baba usuke uzobongwa namaqhawe ngoba mina ngiyona ibhatha mina ngeke ngithi abantu lashema beyisa abantu besifazane ngiyabazi bayeyisa abanye bayalikhanda uchuku kodwa ilokho kufunakalayo ukuze kubonakale ukuthi wena ndoda uzokwazi yini ukumela uchuku lalo muntu wesifazane mawukwazi ukumela umuntu wesifazane wakho eyisa uzokwazi ukumela ama challenges ozowafica ngaphandle emsebenzini ozowafica ngaphandle emphakathini ozowafica all over uzowamela ngoba ukwazi ukumela umuntu wakho mawuhlulwa ukumela umuntu wakho ngeke wamele lama challenges angaphandle khofa mfana uhlala ukhala ukuthi bayakuthakatha abantu uthi bayangani mina nje angisaketheki mina mawufuna ukugila nami zamenye indlela yokugila nami ngamuzwa nje omunye ethi angabulala mina ngathi awushebe ekuthiwa ngumuntu ohamba inkantolo ngangizohamba nje nami ngiyobopha ngithi uthe uzongibulala nkosi enkantolo manje angikho nje kuleyo level ukuthi ngihamba ngithi ngiyobopha mina ngeke ngamuzwa emunye bafowethu kunendoda engiyifunde kwisolezwe kuthiwa ithe ikhipho wesifazane isilwane iyamkopoloda ngomunyu yamumunca ithi ikhipho isilwane ngithi umthetho ngoba livuliwe icala laliyonto
umthetho awuthatha indawo yawo nomthetho lo usebenze manje uye ukudidisela ugwayo uye nje ukudidiswa nje udidiswe nje kancane nje abafana abancane umthetho awuthatha indawo yawo udaba lo muntu wesifazane lilandela ukuthi uze wakopolotwa ngomunye obekutheni bangaka abakopolotiwe ngemino abantu besifazane iliphi lelisonto elikopolota abantu ubani umholi walelo sonto ubani ogcoba nabafundisi abathi abakopolotayo ngoba phela ingane ifunza ubaba sifuna ukwazi ukuthi ubani kodwa nina nisasa Coast khulilekani bafowethu akhona ngalapha South Coast khulilekani nina North komasho khulilekani yabanda kodwa mase ziye eMount Eskom yaqala kafudumala kakashisi mase sibheka leyo iqiniso liyovela hayi lalela abafana bami into engiyenze ukukhuluma into engingayazi mina angifuqa mama into engayazi yangize ngikhuluma enhlobo kodwa mina ngithi abavikela abantu besifazane bangahlukunyezwa ngokushawa bangahlukunyezwa ngamazwi bangaphucwa imali zabo abayisebenzela kanzima besitemwa mase ngithi amadoda imali yawo ayibe yigugu ungathathi imali yoyifuhlela empatheni nje uyonika inyoni yangafunda isikole iyagcina ko grade 9 iyagcina ko grade 10 nako grade 11 nako grade 12 ngoba inqena ukufunda yazi ukuthi imali izosha nothing comes easy in this world abanye abantu bafunde nje iminyaka ingoba bebazi bafunana empilweni uma ngabe umgcodo kaNkulunkulu ngempela yiba nonembeza baba asiqale phansi sitshalo unembeza niyangizwa la likhona abaprofeti niyangizwa abathandazi niyangizwa zinyanga niyangizwa bosigujana nonke hayi mawungagcwali futhi ungangizwa futhi fokofo lento engiyiyo namhlanje ngeke ngishintshe kusasa ngibe enye into njengoba ngiyimela lento le ngisazoyimela wena othi angithule futhi ngeke ngize ngithule abantu beqholo khohlwa baba khohlwa njengesidomo esikoleni utho siyayazi answer singela ukuphakamisa khatheleka uzonyusa ingalo ngithi wayingeke ngono ngithi hayi khohlwa baba khohlwa mangabe nje mina ungangazi ukuthi uKing Bhaka mina angifune kusukela umuntu angixabene namuntu futhi mawuthi ngixabene nawe mfethu wena uxabene wedwa la uxabene khona mawami uxabene wedwa la ukhona sisi wami uxabene wedwa baba wami uxabene wedwa mfana wami uxabene wedwa uKing Bhaka akaxabene namuntu kuphela nje ngimele iqiniso ngizwane kwathiwa angiyeke iqiniso you understand yake lapho kwathiwa nje angiliyeke iqiniso mangathiwa ngelinye ilanga ngithola icourt order ethi King Bhaka iyeke iqiniso hayi ngoyeka ngoba baba iqiniso ukuthi uNkulunkulu akazathwala iqiniso lelo iqiniso ukuthi ayikho imali ekwazi ukuqhamuka emanzini baba izwa ngami iqiniso ukuthi ayiqhamuka imali emanzini amanga ukuthi kunemali eqhamuka emanzini amanga nawo utshola mina uKing Bhaka manga nawo ayikho imali eqhamuka emanzini iqiniso ukuthi esigodlweni akubizwa amagama abantu ungambona umprofeti ke ngibabone mina nabale kwezinye indawo nabavela ko TV umuntu omunye wazi wabaleka waya le koma lawo yabona wazi wabaleka waya khona ngithi angifune ukujaja umuntu kodwa ngoba kamoya alibizi igama lomuntu mawubizi igama lomuntu urongi ngokwasemazulwini urongi futhi ngokwasemhlabeni urongi ukhwetshwa kabili mawubizi igama ngoba emazulwini liyahlonishwa igama lomuntu alibizwa uma nami ngizobhadla la ngibiza igama lomuntu ngironge emhlabeni ngironge emazulwini kodwa iqiniso ufuna ngilimele ngithi ele Butternut igama ngiyalibiza akho Butternut yacebisa umuntu ngoba kuthiwa akathatha imali enkulu yakhe u900,000 ayothenga iButternut esexotiselwe ngenhlabathi yamangcwaba ayikho leyo nto leyo khohlwa ikho leyo nto leyo ongayazi lento ngibuzwe kahle ngicacise kahle ngishoyo ayikho iButternut sizwana ayikho iButternut engathiwa ingacebisa umuntu bafethu abantu abafunda ukuyofunda abantu abafunda ukinvesta abantu imali yabo bayilondoloza ngendlela okuyiyo abantu baqala amabhizinisi abazokwazi ukwalawula uma ngingakhulumi mina umuntu ospiritual labantu abangaka understand spirituality bazolahla imali zabo mina mangikhuluma ngithi mfethu ugada imali yakho ukuthi uyinika ngani ngoba kunabantu abaningi manje kunabantu abaningi abayilahlile imali zabo abangazange basizakale uma ngabe bethi bayabuza bayablockwa futhi abablock umuntu oyedwa abablock abantu ababili bablock inqaba yabantu phela lento kasigujana akayedwa isigujana baningi osigujana kodwa indawo nendawo iba negoso lakhona indawo nendawo nje iba negoso lakhona nje ayikho indawo engekane igoso la
kodwa nje deep down usigujana kayedwa bafowethu futhi inyanga egangila zizodwa futhi nani iqinisele imsulwa lelo kodwa indawo nendawo iba negoso la khona indawo nendawo iba nohlanya la khona ngithi nje ngikhulume kahle bafowethu lento uma kuukuthi niyangicrucify ngalamazwi wami ukuthi abantu abangahlukunyezwa ngale freedom of speech yami let it be man crucify let it be waphela emhlabeni uma ngabe ngingakhuluma thina abantu bakamoya understand language uzothetha uyakhuluma umuntu lethi complain kuthiwe sokuthakatha kuthiwe wena ubuza bani ngizoqeda ngawe ngizohamba mina ngiyokubiza esigodlweni fakwa phosigodlo bakubizwa kusona abantu manje bafowethu ngicela ongenani investane enganeni zenu fundisa ingane yakho esikoleni esiright ngoba lengane yakho iyona ezobamba lo muzi wakho kusasa wena sewuphelelwa amandla kwenze lo thathi nje baba 500,000 uyonikeza inyoni nje hayi khohlwa bafana bami futhi nje ayikho into engangivimba into engiyishoyo futhi ayikho mase ngithi ngifundiswa lezo kunomfundisi ozenza inyanga futhi nasemthani owesifazane ubehlushwa isilwane silala naye simenza yonke into wathi umfundisi dosikhipha isilwane wamukopolota ngomuntu kwi-private party wamukopolota ngithi mina akuvele igama lebandla ukuthi libe libandla alivele igama lomuntu owagcoba egcoba lo muntu okopolota abantu avele ngoba ijwayelekile lento ukuthi ingane ifane nobaba wayo ongenzeka ukuthi lo wenza lento nje uyifunde Samuel into ayenzayo funa sithole lento so manje mina ngifuna ngithini mina ngithule mangithula ubani ozonikeza abantu ipicture ngento yakamoya ubani mfethu lento asingayithathi ngopolitiki asingayithathi ngobulandeli asingayithathi ngokuthanda ubani asikhulumeni ngoku-understand ukuthi obaba bethu mingaki iminyaka abayisebenzayo bese beretire iy'mali zabo mase yithathwa umuntu oyedwa zingaki imali ezambile bafethu amamiliyoni khona abanye khona umfana nje owayedumile nje owayekade edlala u-IFA lapha e-workshop owathi kuphume imali waye enyangeni athi inyanga khulileka lethi imali engaka kanti bayombulala ekuthiwa ngangade sengikhulumile wangizwa lo mfana wayengekayihluphe ngokuhambisa imali engaka enyanga ngoba useyinikezile leyo nyanga kanti inyanga yazi zokwenzana yavela mbulala emanzini watholakala efile may his soul rest in peace uyamuzwa urest wakho ukuthi akuwona nje lo rest lo okuthiwa rest urest lo wami ekuthiwa rest in peace yaluza ulimi bizwa ngokurola ke yona yabo so angifundi nje mina bafethu uze kuthiwe serious konke ebangwayo konke njani cha mina ngikhuluma iqiniso ngisho mfethu uyabona ngiyababona abantu la mina bethi bayahlola uyokhuluma umuntu uthi ubiza amagama angekho namagama engewona namagama axoxeliwe ngawo sekuyasuka and ngempela labo bantu mangathiwa umuntu uyasuka uyovula icase noma uyokuthi i-defamation of character ubiza igama lami lo muntu ehlolela umuntu wakithi yonke izoba serious yonto le yabo so serious ngoba abantu mfethu lemhlabeni bayavikelwa mfethu abantu mfethu uNkulunkulu abantu ubanikile ibuhlakani wabanika yonke into wase lento iyaka spiritually wase yayifihla wayinikeza abathile abanamandla abanye abakayivumi i-calling yabo banamandla abanye basayivumile i-calling yabo sabaqeqesha idlozi labo abanye basasohambweni kodwa uyabona ukuthi ngempela abaqeqesha for real ayi kodwa igibengu azindizi webabe ayi ngaze ngavelele emadoda we uNkulunkulu wami Jesu hayi uyabona nje uNkulunkulu wami kodwa fethu uyabona mfana la ukhona mawusathi uyasuka uthi uyofuna iButternut la uyofuna khona ayi nawu nenkinga mfana wami sengitshela ngaka ukuthi la nto ayisebenzi hlobo ayisebenzi iButternut baba umuntu othi liyasebenza ngicela ngithinte angitshela athi King elami liyasebenza angitshela fusek sebenza iButternut futhi uqamba amanga bafowethu nani yabo ayi ngeke bafowethu ayi ngeke ngifunda uqamba amanga ngeke bafowethu mina ngizikhonzile inyanga zakithi ngibakhonzile abafundisi ngibakhonzile abaprofeti angilwi namuntu kodwa ungayisho into ezomislead abantu la ngoba ngiyadinwa ungayisho into okukhuthuza umuntu la ngoba ngiyadinwa hayi ngoba ngiyadinwa
abanyadini ngihlala ngizwa kusho abantu awuphela isilimi seyisayo eziyisidididi emhlabeni isigila mkhuba somfana faye wewe isigila mkhuba lalela ngisho igama lakho baba lilungile ngisho ulizwa nje uthi wakushayelani uKheli wawukhona ngishaya baba wawukhona ngishaya ngangashawa umuntu wesifazane mina ngoba phela umuntu wesifazane bengabe sethukuthele wathukuthela wangithinta angivumelekile mina ukumthinta back wathukuthela wangithinta kwakuthi mina ngeke ngimthinta back kanti intatheli izombona ngithinta zathi ungithinte kakhulu yabo kwakuthinta thinta le akona ukushayana lokhana baba wangithinta wena ukazi uthintwa wena umuntu wesifazane bekhuluma awukazi uthintwa musukudlala ngabo nasigila mkhuba la uzongixhaphaza la hawu ufuna ngenzeni wawufuna ngithi ungithintelani ngize ngifese ngifese umuntu wesifazane hayibo anginankinga nje mina ukuthi uthi kwenzakalani anginankinga futhi ngisangaqhamuka omunye naye aphinda ngithinte futhi yabona ngisangathinteka nje mangumuntu wesifazane into engeke ithi ngithinte mina indoda khohlwa ngeke ngithinte inyoni mina kodwa wesifazane angangithinta impela futhi ngeke ize ngilahle kodwa ngingaqoshwa mangathinte umuntu wesifazane ngiyaqoshwa ngiyaqoshwa angithinte bese ngamthinti back ngiyaqoshwa lapho kodwa bengangithinta bese ngimthinta back mina ngiyalahlekela kanti mina ngizazi ninginami umuntu wesifazane uyingqinamba baba ehamba umuntu wesifazane uyingqinamba mfethu enyathela umuntu wesifazane uyingqinamba sekumele umuphi imali umuntu wesifazane akufanele azayicela imali kahle funeka usibone isidingo sokuthi umuntu wesifazane udinga imali ngoba wena uba inkosi yena abe yiqueen inkosi ngaphezulu kwequeen iqueen submit kwinkosi nangu umuntu wesifazane wakho manje akanamali funa azacele ukuze khona uzomthuka uthi ucela njalo uwele futhi ucabanga ukuthi udinga imali angiphathi makuthiwa nishadile noma niyalobolana noma nizolobolana phela futhi usheshe uyiveze ukuthi kahle uzokwazi ukumkhona bese kuzalela izingane angiphathi ke makuthiwa unentanta wazi wakuzalela izingane awu ufuna ukuphidabula imali lento ukuthi nje uphuma umuntu wesifazane imali akuyona into exoxwayo lento ekuboniswana nayo lento eplanwayo mina nje manga uyindoda uthi hayi mina ngimnika umuntu wesifazane imali ivele ngibotho ile ndoda le ecela kwamanye amadoda kwayiyona umuntu wesifazane bafethu nje angifuna ukuqamba amanga ufana nengane ufana nequeen ufana nangazi uzombiza ngani kumele wena ndoda if you are a man enough umuphe futhi umuphe with no conditions ngalo ukuthi ngiphi imali yami uyenzeni ufonele bani uyephi kwahla kwavutha hayi bafethu umuntu uyanikwa nje imali yanikwa umnika ngokuthi wena unemali engakanani mawukhona u10,000 munike phela lokho noma u10% nje umuthi va uyabo before nje mfethu uziyonika umfundisi esontweni before nje uzohamba enyangeni yakho ake uqale nje uphe umuntu wesifazane akhe imali ngoba uzokushiya umuntu wesifazane ubese uyenyangeni uthi ayimbuyisi bese uyinika imali inyanga uyinika imali ayimbuyisi igcina ingambuyisanga kanti mawukuthi le mali uzoyinika inyanga uvela uyiphela umuntu wakho kanti umuntu ongakushiya mfana umupha kahle imali akathi ngiyakushiya umupha hayibo umuntu wesifazane ubazi ukuhlalela yona imali noma engasakuthandi mawumupha kahle nje athi ayisengihleli ngihlalele yona kunokuthi ahambe uyonika inyanga lapha noma unika umthandazo lapha ya kodwa uyofuna loya unika loyo imali kodwa ufuna loya awuningalo umfunayo wawuzenza isidididi nje uyonika loya ngoba noma kuthiwa udimle kanjani umuntu wakho kodwa baba bezwa nje qinqi athi uyabheka ubaba azoholile hola 10,000 nange ngifakile 1,000 iyaqala inhliziyo ithi noma ngakuthandi wena kodwa uzoyithanda le mali uyifakayo bethanda imali ogcina ekuthanda nawe ngoba uphethe lento ayithandayo manje abantu bodidizela aza kushiya lo muntu sewuthatha u10,000 usuyowunika inyanga uthi ngibuyisela umuntu wami uhlulwe yini unika umuntu wakho nje kwaseqaleni ngoba bengakaza kushiya bengamana nibhange ngcono ukuthi akushiye kubenyuka ngamana nibhange libe u2 ngamana nibhange libe u2 ngoba manje kusizana mina ngiyazi mina khona insizwe efika zithi noma kuthiwa King uthatha ubana ngendaba ngicela kubuye umuntu wami right esemove on noma enzeni ngicela kuye ngiyamthanda uvumeleleni wahamba mfethu nika umuntu wakho mawuhola 20,000 ake nje umuthi mfa noma ngo3,000 engalindele uphinde umuthi mfa ngestina agcwale abone ukuthi ayabona ke la hayi angilahlanga bafethu yabo ngoba kufanele nje kuze kuthiwa indoda nomuntu wesifazane noma esebenza umuntu wakhe eyiCEO wena ndoda uyona iCEO kodwa mlalela ake uvele umuthi va ngemali ungalo umbuza futhi uthi wena ke mama uyenzani imali yakhe engaka hayi suka lo uyibuza leyo nto leyo ungalo uyibuza leyo bantu besifazane emnandi ngabayithanda into enhle mabebona konke engekho yinhle uyayithatha imali yakhe apheshe la kupheshwa khona kodwa akafuna umkhombe ukuthi is u1 is u2 is u3 ngoba wena ndoda kumele ube responsible for umuntu wakho wesifazane ngithi asikhulumeni lezi zinto bafethu lento engiyishoyo zamaqiniso usezosuka ke manje umuntu wesilisa ongangizwa ngithini
Usazwa ngibopho ukuthi ngithe akuphiwa abantu besifazane imali ngoba ngifuna iqiniso. Hayi abaphiwe abantu besifazane imali. Abaphiwe. Mawuthi ngibopho ngibophela ukuthi akuphiwa abantu besifazane imali, angavele ngibophe vele bangifike ejele ngosuku senyoni empedweni nami ngifike yabo. Ngeke bafethu ngeke kwamahloni uzwe indoda izisho ithi uyasebenza kodwa imali yakhe ngiyazi ukuthi uyenzani kodwa manje still ufuna uhola nemali yeqolo uhlangana naphi nje emaqolweni nje ngempela indoda wona ulayini weqolo ungawuma sami ulayini ke wawungawuma shiya uhulumeni esethe ukuthuthukisa awungeni nje endabeni zamaqolo awungeni inhlobo uholela ingane zama amaqolo awungeni inhlobo endabeni zamaqolo iqolo elathona lo muntu elalo muntu wesifazane uyazi ayisina kanjani lento ihleli la eqolo nala ngaphambili eswini azahambe kanje ayibo uenjoya lo yana 9 months ayethwele ngawo lo mntwana ukuthi uthini eyibo ngwazule mina madoda ekhala ethe manje na ufika adla imali yeqolo aphinda azofuna imali kumina cha eyeqolo ungayibali indoda wena le omnika yona eyokuveza ukuthi uyindoda la uyasazi isitori sakho uyakwazi ukulawula ngoba into abalekile ukulawula. Awungeke madoda hayi awungeke ngithanda njengemali bafowethu uma kuukuthi mhlambe mangikhuluma ke khona onyanyile ayi mawunyanyile mfethu ngithi sorry noma ngithi fuck off kodwa ngeke ngilo ngithi sorry ngathi ngisididi ayi fuck off manje mawunyanyile ayi ngeke ngilo ngithi sorry futhi sorry ngohlale ngibasho ayi mawunyanya fuck off mfethu ayi mawunyanya fuck off bafowethu and ngicela ni understand lento yabantu besifazane bafethu ukuthi ngempela it's not a joke umuntu wesifazane ufuna ukwazi ukuthi mawusuthe uyamthatha ngoba uwena osokumphotha phela ngaphandle ukuthi washona uyena ke lo wakho uyena wakumisa nje impela wakuncenga wazi wakuthengela ilento itiku ayabona ke mawuthenga lamatiku uyena ayuyena ke futhi ababalalela ka into ayiqalile yayiqeda kwayisho lo mfana lapha yana wesithixo lapha yana ethi iqalile iyaqeda ke isithixo ngiyakutshela ngase ngafelela emadoda ilabantu akhulekani lapho pendo awusukani madoda pendo nangiya uthi woza my king hayi bafethu ngeke ngithanda kakhulu la ngithanda kakhulu bafethu ngithanda kakhulu angifunda uqamba amanga ngiyanthanda bafethu ngiyacela izimali zenu ninakekele bafethu maningi amankentane alodwa inkentane maningi ala ngaphandle akumanga we kodwa kwamanje ngisabheke le ndaba yalomfundisi lo okuthiwa umuntu wesifazane wamqoqodo ngone ngizolo ngini update ngale ndaba bafethu ngoba asifuni lento ukuthi kuvulwe icase masiphinde iyalala angikwazi ukumemeza ipolice station kuvulwe kuyona kwamanje le case uyabo kodwa ngifundile iso leso nami ngicathi nawe ufundile ali khona ibandla shem ngiya understand mfethu uma uhlushwa isilwane uyimisela ukuthi masizophuma uyabona masizophuma ungakhokha noma imalini athi umuntu lala ubheke phezulu ngiyasikhipha manje kanti umuntu usesukukhohlakala bafethu umthetho ake kubavikela abantu ezintini ezifana lezi bafethu lonto irape lonto leyo irape lonto ine rape lenga negotiatewa irape leyo bafethu rape bafethu ningitsheleke mase nizwile ukuthi ubani lo iliphi leli umfundisi waliphi ibandla noma umfundisi obranche kuliphi ibandla wagcotshwa ubani ngoba sifuna ukwazi ukuthi ubaphi labaholi abaqhugquzela ukubranch ukugcoba abantu abakhohlakele yabo sifuna ukwazi ngaba ngeke simele nje mabo ngeke simele kodwa ngiyawathemba ke lamasonto akudala oMaroma oChurch obani yabo ngiyawathemba mina yabo ayi kodwa lawavula abafana abancane bayahluka abafana abancane nalabo mama abancane abavula amasonto babuye bafiza ingane okwezingalungile lapha emasontweni ayi bafika ngiyanithandaza kodwa ngeke ngicwasela ngena ngikakhuluma mfo ngapha uzanqapha enqaphayo hayi buka phela ngihlale ngibuye nginisheke ayimchaphazile mfowethu thishela Jobe ayimchaphazile mfethu lo sisi nje mfethu beyixoxela abangani bakho uyacabanga mfethu umuntu mfethu yabona ezokugopolota ayingeke kodwa umthetho kodwa ngoba isizandleni zomthetho yazi mina ngazi njani mina ngiyawuthemba umthetho uma usuyithathile wayibekela zomthetho umthetho uzokwazi ukudila naye ngoba vele abantu kufuna baba report kwilokhuzana kwimithetho bonke labantu kodwa ngiyawuthemba umthetho kodwa ke ayibandla kushema kungenziwa nje ubutsotsi ngoba sikadile impela le yafo uqamba amanga nami ngizolo ngichecka nje ukuthi asikho istory esivelayo noma ayikho into eqhamukayo kodwa ngithi South Coast madoda esangakithi madoda hayi abantu nilaba ngakithi South Coast nina ngapha ko North
yashisa kodwa ukho umswili madoda ayichaze kahle lento ukuthi kunjalo ubani laba chaze sezulu eish futhi yabo nje masuqala ubheka le ungakafiki kondwedwe nje usadlula ko Mount Escomp usazodlula ko Verelem uyodabula uyodlula emahlabathini uyonyuka uyothi kahle bafethu ngiyangithanda baba yini mhla ka3 sonke siyobe siphelele la kuyobe kumnandi kuyobe kushubile ngicela ukuvalelisa kamnandi nje ngithi nonke ngiyangithanda la nikhona emakhaya uNkulunkulu anikhusele ngebhande lenyama nangebhande la kamoya izitha zakho uNkulunkulu azilwe before ifike wena onobakandakani kade ngisebenza ngezinga eliphezulu lezi insuku angifuni uqamba amanga bengisebenza ngezinga eliphezulu la ukhona uzobona nje nawe umehluko omkhulu ozokwenzeka nje kade ngisebenza ngezinga eliphezulu izolo ikuthanga ngilalanga izola ngilalanga imanga ngizolala namhlanje kade ngisebenza ngezinga eliphezulu ukuthi sikwazi ukuthi kulawuleke izinto sikwazi nokumela iqiniso ngoba iqiniso afuna ngilimele liza kumina ngilimele futhi noma lingizimile ingakho ngithi asikho isigodlo engathiwa simemeza amagama abantu bafethu hayi bafethu asikho mangathi nje wena sibu uthe wathi sengiyayibiza nje isibu yonto akusahlangana isigodlo kodwa mangithi lo moyo nekhanda elikhulu othanda ukwenza kanje shiwo njalo isigodlweni uyachazwa isigodlweni uyachazwa kulo moyo onenkani lo moya weButternut lo moya onje uchazwa kanjalo isigodlweni bese uyambona ke lo muntu bese kuba kuwena ukuthi how are you going to convey that particular message to a certain individual. Thank you so much. I can't stop from loving you. Bye bye.